ndetse ngo akurwe mu mubare w'abakorari b'abanyamwuka. Nuko kwimana abana banje none wowe ngo ntiyicare mu bakristo none disciplinary nawe areba urupapuro rw'abakorari akure mu bantu avuge ngo none basenda daga niko kugira liste imwe ku rupapuro rwo ku ruhande. Umwe gusa umwe wakayuye mu ijoro yo kumvirijwe paetura yo kumvi ibere y'Imana yondo yavuze ngo umuntu navuga ko ari umukristo suwimana abantu uva sasi la pede pipase ndasoma muri Bibiliya y'Igiswahili hanyuma undi mwaze kumfasha gusoma muri Bibiliya yera. Ndasoma umurongo umwe gusoma 22 urwandiko Paulo yandikiye Abikorinto rwa mbere. Bibiliya yavuze mu Giswahili ngo mtu awaye yote asiyompenda Bwana na awe amelaaniwa. Marani hata subiremo. Mtu awaye yote asiyompenda Bwana na awe amelaaniwa. Amen. Ufite Bibiliya yera namfashe gusoma. Bibiliya yavuze ngo nihagira umuntu udakunda umwami wacu avumwe. Umwami wacu araza. Amen. Subiramo. Nihagira umuntu udakunda umwami wacu avumwe. Umwami wacu araza. Amen. Ndagushimiye Mana yanje. Uyu ni umugore watugize umugisha wo kumbere y'amaso yawe bangana gutya. Utuboneye uburyo n'umwanya wo kugera imbere y'amaso yawe taco twatanze. N'ubushake bwawe n'ineza yawe. Wagize neza Mana kudukura aho buri wese yiriwe duhurije muri iyi nzu yawe. Kugira ngo twumve icyo ushaka kuvugana natwe. Imitima irategereje, dufite inyota n'inzara zo kugira ngo twumve icyo ushaka kuvugana natwe Mana. Kandi widuhindurire kuko ari wowe uzicura. Niho wahenze hatabasha kuvurwa tokira aho umwana w'umuntu atazabasha kumenya wowe ukamenya mu mitima yacu. Nuko tugirire neza Mana, udukureho mw'ububi bwose bwo tuma tubabanzi bawe. Ubwami bwawe buze mu mitima yacu, tubagara gushimira uyu mugore wa none. Mana duhindurirwe basha imbere y'amaso yawe muri uyu mugoroba. Tugize umugisha wo kumva izina ryawe no kurivuga. Bitwemerere Mana kuko uri umukunzi mwiza. Ucecekeshe ikitavuga Imana cyose, amazi bivuga Imana bihabwa icubahiro mu mitima yacu kandi bihabwa intebe muri twe. Ndabigushimiye Mana. Uzuvuga bikumva, uzutegeka ibiri mu isi bikemera kuko uri Imana. Bidukorere Mana, gisa n'ikibi cyose gikurwaho maze wiheze icubahiro mu mitima yacu. Uronke ikibanza mu mitima y'abicaye twese tukumva icyo ushaka kuvugana natwe Mana. Ndabizi iyo tukwinginze uzo twumva niko ijambo ryawe ritubwira. Mu izina rya Yesu Kristo tubyizeye. Amen.
dushimye Imana ise umwami wacu Yesu Kristo iduhaye umugoroba mwiza wo imbere y'Imana abangana gutya tugize umugisha wo guterana. Imana yabikoze ntiyagucubahira. Ashimye Imana yongeye kandi kutuma tubonana uyu mugoroba, tavuze ngo uyu nguyu cyangwa uyu nguyu, mutima wacu unejejwe no kubana namwe. Imana yabikoze ntiyagucubahira. Shimiye Imana ko yabanye natwe twongera kandi tukabonana namwe. Imana ishimwe. Shimiye abungeri batwemereye ko tubana. Imana bahize umugisha. Dushimiye muvandimwe Revera twahuye umushitsi ushize ndariko mwiyegereza ari wacu ndahari, ariko Imana ishimwe ko twabonanye twaduriye mu kazi. Imana imuheze umugisha kuko naje nzavuga ngo nibo nareze kuva mu bwana bwabo, hanyuma none nabagabo babahamye iby'Imana. Biranejeje ko duhuriye mu kazi imbere y'Imana, abo twavukiye hamwe n'abo twareranywe n'abandi turatungana n'abari imbere yiwe, abenshi ntibakiri mu muhamagaro barabiretse, ariko twe tubonye umwanya wo kuvuga Kristo wapfuye akazuka. Imana ishimwe. Amen. Tuganire amagambo dusomye umwanya mutoya Imana iduha. Mpamvu Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto aribwira ngo umuntu nadakunda Imana ngo azabavumye, kandi ngo arangiza aravuga ngo umwami Yesu araje. Kubera iki Paulo yarabwiye itorero ry'i Korinto ngo umuntu nadakunda Imana kandi ari umukristo uri mu ikanisa ngo azabavuma? Dufite amakuba impande zose, byago ni byinshi kandi biba binaniza abera. Imbaga nyamwinshi ayinanirwa ni benshi cyane, ni umubare munini, kandi uwayinanirwa ntuwayinanirwa warasohotse hanze kurananirwa mu ikanisa imbere. Ni naco giteye ubwoba, nico kiremerereye cyane isi. Na baye bava mu by'Imana ariko bataravuye imbere y'Imana. Narimo nsoma Bibiliya gushize nsanga Imana yabwiraga Abisirayeli ikababwira kubabera imbere yayo. Uhereye kuri Ibrahimu yari yababwiye ngo muzababera muciye mu kuba mwarakebwe. Amen. Imana bemerera Imana ico gikorwa, baravuga ngo tuzakora uwo muhango kuzogeza. Ngo buce bava muri Egiputa, abavuye muri Egiputa barakebwe bagenda batakebza abandi bana. Bibiliya irambwira ngo bageze mu nzira ngo Imana ibabwira ko bariho umugayo imbere y'Imana, ngo kuko baba bajana abana badakebwe batabanyamahanga bazabagaye, ngo bamenya ko bari mu isezerano ariko baricumuyeho. Nako nanishatse kuvuga. Amen. Biyumvisa ko bari ku isezerano Imana yababwiye ryo gutaha, ariko ngo basanga baracumuye ku isezerano, ngo kuko batujuje ico Imana yababwiye. Igice cya 5 c'igitabo cya Yoshuwa, Imana irababwira ngo mushake ibuye mu bakebe mu bakure gisuzugure, abandi ntibakabasuzugure. Ngiki kiremereye abantu nabari mu kuva mu ikanisa ariko batarasohotse, bakiri mu ikanisa ariko barasohotse ikanisa, kandi biragoye kugira ngo dutahure bari mu ikanisa bavuye mu ikanisa. Nta gipimo dufite c'ikanisa kiza gipima binje mu ikanisa. Ngibi jambo Paulo yari ko yandikira Abikorinto, arababwira ngo umuntu niyemera akavuga ko akunda Imana abahindutse by'ukuri. Amen. Yarabwiye abera, yarabwiye abakristo, yarabwiye abemeye Imana,
babyemeza abandi bakanabibabwira hanze bati twebwe turi abakristo. Biblia y'Igiswahili yavuze ngo ni wale ambao wamekiri kwamba ni wa Kristo ngo na kushuhudia kwamba ni waamini. Amen. Muvuge ngo amen. Na magambo abiri gusa. N'ababivuga ko ari abakristo kandi ngo bagahamya mu mitima kuko ari abizera, ariko ngo batarigeze bahinduka mboniga. yagumanye biryatangizanyije kurya yatangije ayagenda niko akiri niko akiyagenda, kandi biragoye kugira ngo bitahure kuko yahindutse. Ngaba abantu tugomba kugirira impubu nyine n'abarwayi dufite bo mu ikanisa bubije umwuka, kandi yaba kwari dushoye imbaraga kuba twaye tubona bamaze gufatwa n'indwara. Ni iyihe ndwara ngira wose? Dufite abakristo basa n'abafashwe n'uburenge, kandi bigoye kugira ngo umenye ko uwo mugabo arwaye uburenge. Ariko dore ikimenyetso kize gituma tumenya kuko barwaye uburenge. Mu gitabo cyo mugenzi yazavuga ngo ngiki kiza gituma umuntu tumenya kuko yatangiye gusubira inyuma, ngo atangira kureka buhoro ngibyo yakundaga gukora kera mubiye muzima, atangira kureka kwiherera nimba yarabikunda, atangira kureka kwiyiriza nimba yarabikunda, atangira kureka kujana ngo n'abasenga nimba ngo yarabikunda, atangira kureka kuvuga izina ry'Imana neza nimba yarabikunda. Paulo arababwira ngo umuntu uvuga ko ari umukristo ariko utarahindutse ngo abavumwe. None cyatangara Biblia yambwiye ngo igituma Paulo yaravuze ngo abavumwe muze n'ibitabo ndatasha. Igituma Biblia Paulo yaravuze ngo avumwe n'ukubera iki araniwe, ni kwa sababu gani mtu huyu araniwe? Yaravuze ngo akurwe ngo mu mubare w'abakunda Imana bayoborwa n'umwuka we. Akamura kumvishe sinzi niba mukumvishe zamura mikoro. Yaravuze ngo igituma uyu muntu agaragara nk'uvumwe imbere y'abana aondolewe katika shirika la watakatifu wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Amen. Kubera ngo kubera kuko jana n'abandi ariko atahamya kuko ari umukristo umutima we ntumwemeza ko yemeye Imana. Ni umukristo wo kukanwa papa, ni umukristo udakunda Imana, ni umukristo wahindutse kukanwa ariko ntiyahindutse mu by'Imana. Kimunyumvishe Imana ese ko muranyumva? Haleluya. Ngasura nawe ufate nuve, ngasura nawe ufate nuve, ariko ugaruke hafi ndarondogora. Katangaro yakika. Haleluya. Bati kubera ni umukristo abibwira abandi ariko ntiyahindutse. Bati umuntu nabivuga gutyo akorwe mu bandi. Umva ukuntu ari natangaje. Biblia yantangaje hakika Mungu. Uzi ikintu cyantangaje n'ukuntu yavuze ngo akurwe mu mubare w'abandi. N'ukugenda tukareba ku ruhande tukareba korali tukabacamwo kandi tudupimisha iki pastor? Tidupimisha ijwi, hapana. Tidupimisha kuba barepeta buri munsi, tidupimisha presence, hapana. Tidupimisha igikorwa oya, turapimisha umwuka wera. Twitegereza umuntu n'Imana avuye ku ngeso. Amena n'Imana avuye ku ngeso. Ese ibyo yageze agenderamo kera yarabiretse, nimone ngo atarabiretse ngo akurwe mu mubare w'abakorari b'abanyamwuka. Nuko Imana abana banje none wowe ngo ntiyicare mu bakristo, none disciplinary nawe
areba urupapuro rw'abakorari arukuremo bamwe avuge ngo none pasiteri atanga niko kugira lisite imwe ku rupapuro rwo ku ruhande ukandika abakristo bamwe mumva niko Pawulo yavuga Mana yo mw'ijuru fasha abanyumve Mana yanje we muvuge ngo amena nawe uduwashe urukundo Pawulo yavuga kwandika abakristo b'abanyamwuka kandi araba iyo kwamiriza imbere y'Imana ari abanyamwuka banditse n'ubwikasa bw'abantu baranditse mu kuzoja mu ijuru ariko ndanezere Imana yanje Pawulo yari ukavuga ngo naraniwe mtu huyo akisema ya kwamba yeye ni Mkristo na bila kugeuka araniwe. Mukiswahili we havuze ngo awe ameraniwe abe abavumwe niba aho ndiko kupranwa seperite bati wandika wa Kristo ni none ari kukageranya kandi kajambo ukuntu ningo kwandika ndi kukupunia Yesu yanade uruhande rumwe nkaha tukandika bati abanyamwuka baraha kandi koje kureba gatwosanga n'abapasiteri bamwe batahanditse inavuga kubitonzi ndasha kubitonzi chambere murongo wa 9 hasa niko haravuga ngo niyagira undi mugabo cyangwa undi mugore ngo akaza akababwira amagambo anyuranye nasize mbabwiye none ngo nubwo bavuye mu ijuru ngo azavumwe nubwo ngo bavuye mu ijuru ndibe y'Imana ako data wanje kavuguriza ibyo mvuze umugabo umwe ngo yigeze kubwira abandi bantu arabwira ngo ya magambo nababwirije muri zuru ndarababisha bati narababesha gati tunyari ukuri ana mukwe ngo ni kubaderi ariko ndanezere Mana ndi pasteur balide nyakusumbebwa n'abagabo cyangwa abagore n'abahungu cyangwa abakobwa wale ambao wamebadili Biblia yambwiye ngo ni wale ambao wamebadili neno la Mungu injili ya Kristo ya ufufuo wa roho abantu bavuga kuko Paulo ariko abwira mu gice 15 hababwira ko muri mu guhendwa n'abantu bababwira ko ntakuzuko ari umuzuko ndimubize ko ari ntimuzamurebera kwanza kusimbo ibyo mwabwe mwahinze muzamubisarura bisanuko byari bisarahinze batimuzamure ko bizabahindutse abate mwebwe none iyo mugize kwizera mugatekereza kuko n'umuntu yapfuye azahinduka mu gihe cyo kuzoka mufite izangibyo batabagaho gusa babaza imbere yanyu bakaza kubabesha bakababwira ibundi butumwa batabo ngabo kubera kuko batigeze bahinduka bavuma aho ni kamwe akakabiri kantangaje Mana yemwinjuru kandi cyo kintu umuntu namara cipimemo kugiti cyo umuntu pime kugiti cyo amenye nimba ari ku rupapuro Paulo yaravuze ngo aondolewe katika shirika la wale wanaongozwa na roho wa Mungu mwishira hamwe Mana yemwinjuru ningo kuniko kugira bagaje bati bakecho mugira ziganya bati
aho nimusanga umuntu utazuziganya neza azokurwe muri ziganya ni gute nyamahoro niho kubabwira ngo nuguhamyisha izukuri kw'Imana yo mwijuru batabari mu kubihamya bakabigira abandi bantu kukanwa ariko kubituma atarigeze bahindukanye ya pastor batabo ngabo sawa Kristo bigireyo muka pastor ejo muri ari umwana wambwiye ngo suku ngako ase pastor ngo suku wabona namba yo gucenga nakoze icaha ndamugataho icandi cyanditse ku mutima umutima ko nakubwira gute icaha kiri ku mutima wawe wenyine yarambwiye ngo suku none ni mabaza ndamubwira ngo nukuri kw'Imana yo mwijuru umwanya wa Yesu kukibambaza ico mwanya handitse amategeko y'Imana kiwo yaca ku Rwanda ngiwo yasiga tureba mureke mbabwire kano kajambo twebwe abamenye Imana Bibiri ivuga gute umwana uzuvuka mu rukigirwa amenye Imana arabwirije ndatangaye umuntu wese ukibzara ubunyine muri abangaba mpambiriza umwana azabyara abwirijwe n'ubutumwa nabwirije Mana yo asobanure neza Ibrahim yavuze gute Bibiri iravuga ngo nimba ngo Ibrahim yatanze kimwe mu 10 ngo akagiyeza Melkisedeki ngo nukuvuga ko abarewe bose bavuse nyuma shogi ngo batanze cya 10 no natangaye kandi zigitangaje ngo babitangiye mu rukigi ubisha ubutumwa habe n'abana bari mu kuvuga n'abasani b'ibintu abana ko bari ubutumwa imbere amaraso gusa abana bari mu konka amaraso y'amwe makakama mabi y'ibya kubera abanyima umwana agakura afite intenderi ise ateze neza arameze nko gutyo akana kaje kuvuka pastor ugasanga kavutse gateze nko gutyo bamara bakabaza batese kari akana ko kameze gutako kavuye bati yose amakakama ya nyina arameze gute nyina yagaze genda nyarucamano niki nyina ari nyarucamano yagaze genda nyarucamano nisho gituma yavyaye abana bateze nyarucamano yewe abakristo turabwirije imbere y'Imana Bibiri yavuze gute mu Rwanda ko guhana yanditse kwa mbere yaravuze ngo ubutumwa mwumvise kera pastor ngo ni buguma muri mwebwe cagiye ndagaza mbajana muri Sunday school mwaba mwazanye umumbati cyangwa mutawuzanye namwigisha pastor muri Sunday school imbere ya cagiye mbabwiriza muri Sunday school cagiye kera ko baranse kabungu baje cagiye kera ngo mwari mubwirije higiye mwari mubwirije cagiye mugecuru agaza agenda ataravuga ngo agafuka imbere y'Imana Yohana yaravuze ngo ubutumwa bwumvise kera ngo ni buguma muri mwebwe namwe ngo muzoguma muri umwana no muri se ica mwumvise ngo nikaguma muri mwebwe ni roho wa Mungu akayaye ndani mo ngo akibakia naguma muri wewe uzoguma mu mwana no muri se bavandi ubesha ngo akunda Imana ariko ntakora ivy'Imana ngo abavumu nuko k'Imana wasi umukristo hebe niyo yozina akaro akavyinisha amaboko wose uw'Imana nuko k'Imana uw'Imana n'umukristo nuko k'Imana n'umukristo kandi umukristo ariko ndatangaye nono hari kandi umutima mbwiye Imana bagiriye neza nayo ngayabire gusa nari mvuze umuntu nababesha ngo azagenda ariko amenye ko ari kivume imbere y'Imana ngo bijana ngo azagenda ariko mumenye ko avamo hakika Mungu uko ninki kivume
kandi nakaga nasomye sanga yego tuzogera igihe kimwe dusanga abatanditse tiyanditse ku murongo wa Kristo tiyanditse mu banyamwuka yanditse katika zehebu tu kona stone changwe PPG ni mshirika wa kanisa sio mkristo aendaye taayamyegamizwa n'umuyoboke wo mu kanisa gusa ari kugipasa parite bakisa yombi nari namirije nk'amasanga ngoma ganga 3 kazabaza abandi bantu batese nabayike ko mba numva umutwe wa minister wa Sandali nari namirije kuraho mikoro cyabuzuma byari bihari namiriza gusa ningiyo ngize umugisha wo kwamiriza muri Rukerera mame mwisho iyo ngize umugisha wo kwamiriza muri Rukerera abandi basinziriye nzavuga ngo ntiyabura umwe wivuruguta bakayuye wo numva umwe gusa umwe wakayuye mu ijoro yo kumvirijwe payivuga yo kumvi ibere y'Imana yondo yavuze ngo umuntu navuga ko ari umukristo tuwimana abantu Sasi dans la paix de pipasse Dia neza uworambika igipimo cy'abanyamwuka neza ngo kirebe biri ku maguru niba biri ku mutima ariko Imana yoduhunga we ariko Imana yoduhunga Imana yitegereje parita fangina sikaso reka twongere dukomere ijambo ry'Imana amashi kandi arakoze cyane pasiteri